Dr. Sharp wajinedja enedie oni okada for no anenam because wanya ne sa mreno oya de ne bunfu nti nipa se se ne bufu a aginaye e bia na ose dog e mo akwabe agosu afia na de ose da bai wende top ne nye bad kra efe ho efe fa se da mo ba o da wechi because we say bibia de da na kwan so ansa na wapi aya de no krankani ana kranka kranka ni ye free yeah ayi ne brofo no obi ko school ni ebi say answer wo free wo say I come from teacher ni say we dey me o kan le brofo wo free wo say I come from wo say who did you matema na wo say me free and then I come from ne brofo no no yentie wade achi bi ne mpafofo nti de ya me ase atiefo ni ahwefo nyina ye chi obi biara nyame enkosoa enchire obi biara na onti nanim enchire obi biara amisese ne de biara ne mo eye no wote Dr. Sharp enka ma me papa mo aninye na hwe enioma yi na se ebi mpa onyare a faye numbers no na fatu honum na da bi wankai Dr. Sharp ensu a me ba cho obekai me asere me ba cho sa netie ebi mpa na enyo na yobia ma me papa sister a utie me se yade abadia na wonim se Dr. Sharp ensem wom anase odi akotere etre se dwumadi a yeti edebo aga no ma me papa enye nkura gro kura ene asem ketua afie bia next week ebia mpayimfo bi pa be pese o mkasa ya hwe nkrofo bi won na asem na no ode my ba ko panyini wo kompe eso ayi pa wo de ye yi a onu a oso opese o kasa what you say ne ba wo university what you say level 300 abofra no hu ne e ba ye chese ye omuma na dua onum nsuo omuma na duane o na wa fini nyina enti na ye bad na aye condemn asem efiri kwalebu ni ade na obi kire ne se onfa na mra shapo me ba cho de no ba ye yebisa otimi didi da bi ontimi nidi e hono ma ye ma na duro ma 15 minutes odi mo take away ayi mo no ayi no ma ewi ma ne kankase sa na tie enti ma me papa utie ye ohwe ye da bia ne ewo hono no se yadie eba metai ema o sa kwankire we yadie aba number 1 ko hospital uko hospital anyeye eyeketwa number 2 ko kesiem tio ko kesiem wo akurase kurampo afiri onum na bra kuro kesiem de na yade na enko ya unya asomdwe ni ahoto uko kesiem na anyeye mesi emmoka entu ngu for any Dr. Sharp on straight na sano what the kind solve enioma no na wunya yadwini wo tima na kese wa solve o problem no be 95% awie no na aka se obeye de be obetu anamo adure ho utu anamo due ho no ma problem no 100% no a solve efi se Dr. Sharp nya aduru a me pa acho emfumso aba ho da ana onye obi sika se oya ade ama na mpacho antimi anye yeda enkaga na mpacho me se nka mate Dr. Sharp nka ba bibia sa detie ma me papa yewo enioma bebre wonum nso a edi yade achi yedi ebidie akwakoja ensuo yedi ebidie akoja nnua emepo ene enioma bebre ye adwuma se wunima na se wa mawani anaha obi wonum onim se ebi mpa wato asase na otoye no enwa ne se wato ode ye afuo wabanem se wa mawani anaha asase na nye se da wonum kwa na wo akofa o would you see car to dear? Bet ewo ehunioma ewo sawoye ade bia ne ye hunioma mame papa wotie me yade edi uso a wokua entime nkwa waye bia entime nyeye no me pa mo hu se bibi edi akire na nioma ayede ben a program
program nneoma e de aka one place se wa ma enkrofo enada enkrofo bi ka kira no enfiri utim na wantu anamo a me pa acho obebra to agu ebitim ba ya no mafia aya enye nwanwa wasema no ma bibidura metra yi a me no ma bibidura enko na mesu manya abotra kirense abibidurofo nde ye nyina nsusu ye anuanom woti ase enti se menua we yentima anye na se we ba me onoma me yema na the same thing ana enye aduro ni se wosori a ayo ye din ha ba sisi onoma anumo aduro ni ne sayade afia aduro na sayade o enti wonu maduro na sayade a no chese watu ni dis ya de we se de na aduro ni wo de aya we se bebere wonum awode no na ne ho wo so oko hospital Ghana ni no na doctor ka chen se o we de malaria afia se doctor ne de aduro no ma no na okono na ne ho to ne pe no de aduro no na yi no ne box no egu go next time o sa wo de obi ana so no a no ase aye de be wa kwa kototo go sign konko salai o wa bibi fu agre bete bia na enioma ketua bi wom ya o yade be yese 3 a wanhwe ne ya unche de hu na yi no ba ko de mimmodin e wa fidie no so yade be 3 na se 4 bibi te se hepatitis B ni ade no ena bibi te se typhoid ena yade bi nsu wo ho sa yade no eka hu ni nyina no suban no afia ya yepe ebi betime mo afon pa ni nyina suban no ya yepe nti se nipa na anye careful ontimi hu difference e de be ewom ayete se obi anya asma ne etwere no obi ono ma asma ne twere no obi ono ma etwere no enye ne gidigidi o afia ne odi be hu se eya twere ne se ni nyina nso so no asma ba wa wusu ne se ya be wusu ne se ya obelusu control beto fam na afi ope oxygen ayede be ayheli ansa na wa relief ana etwere kure ya nso so na ba eno nso so edi nipa ne beto fam bet etwere no sade etie ni se nipa ni develop wo mpa na se wu gina wasa meme gina ho no ma obetime de ne nan wo ho no obetime de ayesan ana ne nsa aba me metime ehu apart from say ehuro be fi na no se nipa no won che papa intasuo saliva mfiri na no ehuro white bi intasuo free na no what you say eno pa na obetime de ehu we se mu asema ne etwere num se intasuo mfiri nipa na no a ni nyina de ne beto fam enti sa na tie bet bibini sa na adwenete owu se te se ya sa na tie mame papa watra ya hwe watu anamache ene ma papa bi antimi nsie ugusu yare wotu ono mo gede Dr. Sharp se oba ne ono ma me pa cho o mmaka ntu nguda wo de ona ye aduro no me pa cho ti asem we se yi so o se oye aduro no ma na anye ya odu sika ma wono nesu oni maduro me pa cho ono na aboka o se wa amfa ma wa da bia ya kasa ansem ya se mo bi anti wo wiase na mpanyimfo anyu sika ma na mpacho mpanyimfo sanchi entum sa na da bia ya ye kan ma me papa gise obi a ne mra so se uye ne hwea enye ya obe me pacho mu ya de na ya de a ye sawoye ya hwe so a me pacho obeye mre obedu ana doctors ni bi wonum blage a mo mra mehwe ya fra na asem nyina upa mo bi ma ye nhwehwemu ankasa journalist oso ye mane ma ye nhwehwemu ayi award fo no ebe serve me no omba na nkrofo bi wona yade bi won ma ye afi omo hwe sam doctor we mu nyina ye na me se an ye wo se an ka nya de a wo nsam no ene se ne mpanyimfo ehwe wo ne se ne mpanyimfo wo gidie wo mu no senka onsam ne wudwumadie ne nka nya yi a nka ya ba wo so de daada na me se an de nka mo beba sa na tie ma me papa hwe yage we nyina me se yesawo emabiem ye emabiem bi onum na ya modia enkyere se ye ni sa duro mpacho ye wo bet ye ma ho kwan se ye modi enti na onti enka no me pacho ye asema mane ko ekokura asema entimi anya ya me pacho ye be ma 150 million asema na asema stop an you tama I said you front to my pa unhia wa ase no tama asema no
Ebeba ne bia na se yi nka ho a ma me papa obeye mre ye ya asma mane ko condemn stroke me pa cho be stroke fo pecha fo a me pa cho ya chom stroke fo e wo no ma ya chom me pa cho untimi nkan numbers in the TV no so no Dr. Sharp numbers na me ba man pa cho fani ye na be boa wo ba me ma fa kaso aka naka se obesu overhead na se so su kaso overhead na se a faka economy market naka so besu ADB bank usu ADB bank ya bisa se o hwe Dr. Sharp me pa cho obi abetro numbers ni 0266 14 another 14 6 9 0266 14 another 14 6 9 050 554 19 96 050 554 19 96 020 na da you know so mun yin free so anya me number no so ai mistake ana okay no a ma hu 8 no block me ma hu 020 489 baby 8 na ne she ma hu ni 020 489 7454 020 eno pen na your WhatsApp 020 489 7454 Dr. Sharp ni bruni bo free class ya free kan ka chuchum ni tumi ni awode wan so Dr. Sharp the team chesa mala tudaga pe ele pe na kwa wa so afia ya pon e kwa wa so betua mpatade si e ya bo number da enter the number so nya odia betua mpatade ma mfa hu ni sa da bi ya nya ne sa adwuma professionals na tie chiri tu ka se nya number penny 40 obaka se ya adwuma hu e na ma nko ne tuo ne da ne ba wa so pe Dr.